I 10 ljudi danas radimo iz ova pravila se smiješ, pa ajmo da krenemo. Znači ne smiješ se. Već 1000 put ponavljamo zbog ovoga. Da. To ništa nije smiješno. Da, to je žalostno. Ovo je malo isto. Najbolji način da ureš auto. Ako ste vi negdje među ludim Amerikancima, slobodno skočite. Meni se povreću. Vidite se ovo je najbolje. Ono kao bega. Ne smiješ da se smiješ. Jedan, debel. Brate, kako to izdrži? Čuti. I sad će ga gole. Ja, ne. Ajoj, brate. Nemoj da se smiješ, molim. Ovo mi se retardira. Što je bilo, mači? Ja se obično smijem svim mojim klipovima, tako da... Ne, sad ću glasno pusti. Brate. Znači, on je ispao, on se nasmejao. Znam. Sad sam samo ja. Kao debel. Bracar. Ja znam malo da mi sve ide zub. Još znamo, ovo je kraljina. Ovo je još među. 100%. Kako se zna? Sad će da udari 100%. Ali šta je to, brate? To nije ništa. Je samo logičan. Where are you going? Kakve veze su. Glavno. Ne damo da ga otkrije. Kako često braniti? Šta? Je kraj. Ovo je dobro bilo. Je. Ja ništa radim ovdje. Joj, znam ovo. Ljudi, nismo uspjeli challenge, ali... Ovo je najbolje, ovo je sad najbolje. Znam, sad ću skočiti na baby. Ljudi, ja nisam uspjela da održim ovaj challenge. Ako vam se svidio video, ostavite like, share i subscribe. I pozdravite momči. Ok. Pozdravite kompaniju. Da, sad ćemo nešto pokažem još na YouTube-u. Evo ovako, idemo na... Ko? Vidite ovog BlaBla playera i ovog Videomastera, BlaBla playera. Glasi mi se. BlaBla player i
Videomaster, ovo dvoje će biti dole u deskripciji njihovi kanali, tako da nadam se svi do videa koje ste ostavite like, share i subscribe. Što treba da sledi? Ja.